snimate vi, gospodine? Možda Bog pa reće, vidi ovi tuku svojega mrtvu. Uzmi bicikli! Daj bicikl uzmem, a? Ko ti je? Kaži time se voze! Izgleda oni idu dole sada prema Peckima. Mali, daj malo tu. Ko? Mislim da se spuštaju u Pecke oni sad. Moguće. Sad će više u Pecke unutra jebo. Ne. Ko, Franc? Čekaj, onda desna strana kompletno ostaje slobodna njima. Čekaj, Zdenko, zapotno je treća. Da. A kak i treća ide? Nije ja. Vuk ovdje, Vuk 3. Da se javi jebati, Vuk. Šašev. Vuk ovdje, Vuk 3. Slaši ti. Da sam već upalio kad nema. Ej, Crnja, ti si pravilno mislio.
Te zaljubi. Oj, doživoj. Ko te noćas Hristopolu prođe? Slobodane, mili brate. Malo kod tabla lakše da je snimio.